U našoj današnjoj emisiji Beograd na prvom mestu gost predsednik Skupštine grada Beograda, gospodin Nikola Nikodijević. Predsjedniče, da vas pitam, prvo završena sportska gimnazija, nakon toga pravni fakultet, a danas predsednik Skupštine grada. Kako je išao taj razvojni put? Ste planirali da se bavite ovim? Pa, sami ste naveli. Ako sam se ja kao mlad planirao svoju budućnost, sigurno nije bilo da budem predsjednik Skupštine grada Beograda, više je bila vezana za sport. Otuda možda i moje veliko prisustvo u sportu i sa pozicije predsjednika Skupštine grada, jer je to ipak prva ljubav i zaista najjača ljubav prema sportu i uvek sam srećan kad imam prilike da pomognem bez obzira o kojoj vrsti sporta se radi i na koji način, ali i Skupština grada ima svoje nadležnosti i onda sam ja u tom smislu sigurno ovde najaktivniji kada je u pitanju grad Beograda. Ali nisam planirao. Zaista to su okolnosti koje se desi u životu, koje ne planirate i koje vas odvedu na drugu stranu. Tako da, kažem vam, to što sam ja planirao bilo je vezano sigurno da ja budem profesionalni fudbaler, ali pošto očigledno nisam bio dovoljno talentovan za fudbal, preorijentisao sam se na druge stvari. Završio fakultet, učlanio se u Socijalističku partiju Srbije i onda je to krenulo spontano. Od predsednika omladine, člana glavnog odbora, izvršnog odbora, odbornika u Skupštini grada, člana veća i na kraju bio sam član privremenog organa 2013. do 2014. godine i onda 2014. godine pa je do danas predsednik Skupštine grada. Ali, kažem, nije bio neki plan kad sam bio mlad čovjek. Pa dobro. Sad mi kažete, kad pogledate iza sebe, u poslednjih 5 godina, da li ste zadovoljni i šta je to najvažnije što biste sada istakli, a da je urađeno u Beogradu? Mislite u ovom periodu kad sam ja predsjednik Skupštine grada? Pa znate kako, najbolju definiciju Beograda dobijemo od ljudi koji dolaze iz inostranstva, periodično u glavni grad. I tad su nam rekli, Beograd je kao dete koje raste, a vi ste svaki dan sa njim i to ne primećujete. Ljudi koji dolaze s vremena na vreme u Beograd kažu da se on ogromnom brzinom razvija, da je iz dana u dan, iz meseca u mesec drugačiji, moderniji, lepši. I to mi je zaista, to mi prije da čujem od ljudi koji nisu vezani direktno za Beograd, koji dolaze, koji ga podsećuju. Mnogo je parametara koji govore u prilog tome. Znate, kada danas podvučemo crtu šta je bilo, kako je Beograd izgledao pre 5 godina i kako izgleda danas, znači to su zaista neverovatne promene, čak nekad nemate ni osjećaj da se toliko toga promenilo, jer svakodnevni život, tempo, novi zadaci, nove obaveze, novi ciljevi koje postavljamo pred sebe, ne daju vam da razmišljate o tome kako je bilo ranije. Sama činjenica da budžet grada Beograda gotovo 500 miliona evra veći danas nego pre 5, 6, 7 godina vam govori koliko Beograd brzo napreduje i koliko je otišao napred. Činjenica da je nezaposlenost gotovo prepolovljena u zadnjih 5 godina, da imate veliki broj novih saobraćajnica, da imate ogroman broj gradilišta, novih objekata koji se rade, da imate prvi put i fabrike koje se otvaraju u Beogradu, govori vam da se Beograd velikom brzinom razvija i da Beograd pre 5 godina nije bio isti kao što je danas, kao što ni za 5 godina neće biti isti u odnosu na današnji dan. Očekujem da bude mnogo lepši, mnogo moderniji. Zatekli smo situaciju koja je zaista bila nepovoljna po grad Beograd, od činjenice da je budžet bio u lošem stanju, da je Beograd bio zaista zadužen grad, da javna preduzeća koja posluju, komunalna preduzeća koja ostvaruju jednu osnovnu komunalnu delatnost su bila prezadužena, da je bio veliki dug grada Beograda prema njima, oni su imali svoja komercijalna zaduženja prema bankama i zaista jedan sistem koji je jako slabo funkcionisao. Pa danas, 5 godina kasnije, imate zdrave ekonomske parametre. Ne dugujete više svojim javnim preduzećima, ne dugujete za socijalna davanja. Kreditna sposobnost vam je izuzetno velika. U mogućnosti smo prvi put realno da, ne da razmišljamo, nego da već smo uveliko krenuli u realizaciju izgradnje Beogradskog metroa, što je san gotovo decenijama mnogih Beograđana. Evo sada taj san je, ali u najbukvalnijem smislu pred ostvarenjem, s obzirom da smo daleko odmakli u pregovorima, da vrlo brzo sledi projektovanje i ja verujem
za godinu i po dana da počinje i izgradnje Beogradskog metroa. Danas imate čitava nova naselja, čitave nove blokove, imate Beograd na vodi. Sjetite se samo kako je izgledao taj potez šetališta uz Savu pre 5 godina, sa starim lokomotivama, barakama, napušten, neuređen, neosvetljen, sa gomilom pasa, rutalica, smeća. Pogledajte samo kako danas izgleda gradilište u Beogradu na vodi, koje je bilo osporavano, kritikovano, napadano da je to izmišljotina, da je to predizborno obećanje, da se to nikad neće realizovati. Ja prosto uživam kad prođem svaki dan i kada vidim radnike, kada vidim kranove i kada vidim kako taj projekat raste na ponos, verujem, svakog dobronamernog građanina. Imamo gotovo već 4 zgrade, tržni centar, Kula Beograd počinje se gradi, počinju još 2 rezidencijalna objekta, šetalište koje je jedno od najlepših u Evropi, morate priznati, i jednostavno samo 200 metara, 300 metara vazdušnom linijom dalje imate još jedan velik kompleks koji se gradi, Skyline. Odatle 200 metara vazdušnom linijom kranovi koji grade novi klinički centar Srbije. Imate u Kneza Miloša mesto bivše američke ambasade, je isto takođe jedan kompleks koji se gradi. Samo pazite na tom užem području od nekoliko stotina metara vazdušnom linijom koliko velikih gradilišta danas u Beogradu imate, i to naravno da morate biti srećni zbog toga. Opet vam kažem, puno je uloženo u komunalnu infrastrukturu. Došli smo bili u situaciju, pre 5 godina, sećam se, privremeni organ je bio, bili smo pred raskidom ugovora sa izraelskom kompanijom koja je radila Makiš 2, fabriku za preradu vode, s obzirom da se nije mrdnulo s mrtve tačke u realizaciji tog projekta. To je projekat koji treba da završi Makiš 2, fabriku za prečišćavanje voda, koja će uz rekonstrukciju Makiš 1, koja se kasnije desila, omogućiti Beograđanima da imaju kvalitetnu pijaću vodu narednih 50 godina. Znate koji je to benefit za jedan grad da ima pijaću vodu? Malo je gradova u Evropi koji mogu se podići s tim. Uspeli smo taj projekat završiti. Zaista, Makiš je jedna od najsavremenijih fabrika za preradu vode i mislim da Beograđani imaju ogroman benefit kada je u pitanju naš vodovod. Opet vam kažem, ima tu stvari koje su u međuvremenu došle, koje danas, kada pogledate, deluju vam normalno, nisu postojale pre 5 godina. Most na Adi je bio izgrađen, ali tako da je bio disfunkcionalan jer nisu postojale pristupne saobraćajnice. Završene su pristupne saobraćajnice prema Novom Beogradu. Na čitavom tom potezu otvorio se veliki broj novih gradilišta. Stavljene su šine koje sad povezuju tramvajski saobraćaj preko Save, preko Novog mosta. Danas tramvajem sa Banovog Brda do Novog Beograda putujete za 10-15 minuta, što je bilo nezamislivo pre 5 godina. Opet vam kažem, mnogo toga se ulaže. Pričat ćemo posle i o dečjoj zaštiti, i o obrazovanju, i o sportu, i o zelenilu. U svakoj oblasti koju se dohvatite, Beograd je napredao u odnosu na zadnjih 5-6 godina i to nas čini zaista srećnim. Naravno, postoji i prostora za još veći napredak, postoji prostora da u nekim segmentima budemo još bolji i mi ćemo se zaista truditi. Ali vam kažem, možemo svi zajedno budemo ponosni na ono što smo uradili u zadnjih 5 godina.